Tên là một mà kêu em jing krang nam sen wa một mi sorry em go be no tên berkata kata dah nasi ya kata na le stam dah no kira stam một bên im sao thôi cái này kat wa một da em jing krang một da penman ya một ini lah một kwa man em career ya da sao thôi một kejak em bay thìนะแต่ละดีท่านfokusให้ดีไว้ยกที่เราพูดส่งแค่นี้ทั้งหมดมันชัวร์มากมันชัวร์ทั้งดังรู้ว่าทั้งหมดได้ก็ถอดศึกษาสุขไปมีทั้งหมดอีกเตียนแต่หมดดังเยอะให้กันเตียนแต่กัดกำมันกันนี้เนาะTerus yang tu dia tak. Tak sentar coba. Hello guys, welcome back to the Neighborhood Boys podcast. Hey guys, welcome back to another episode of Neighborhood Boys Podcast. And today we have a special guest with us. That is Kit B. Prince Seri. Tak sebab sedang kita apa sekretar conversation with you market, orang market. Aku shout out kecil gini blog you ada MODM personally, MODM Instagram. Tak aku shout out kecil wa MB suruh dang dari list kita. Dan aku shout out you one selan. Tag email tag Instagram antara ada one of the dopest DJ warasnya memang DJ friend ada remix isu yang gini Alexis Sengkram yang gak disar antara isu buka war lagi love lift isu ta rabu lagi link description tapi check on gitu kami kelam kecek tu hang Alexis laman tu Friday rang suruh rang dapat list new Who are you ba yung Alexis Sengkram ba baga Cindy Won. I'm sorry if you don't pronounce your name correctly. Dan tera pejba ivi ko akrpa ni man to iwa te krpa ni man shabha share gi sur gi wa shout out gi man like meh mi au ko pi ha look up share he up to friends and family or punya subscribe tham FPI untuk mereka. Cik dah betul nau. Dah hidup lagi je lah. Dah hidup buat kami je lah. Teman itu aku depan man please more support our local artist. Menyerap kibi local artist yang ipna ini. Tapi bak sevis suruh dang release gitu Sunday teh yang daman you petik ko be teh suruh kasih siapa apa yang gi wi tai pernah roman le sang ko baklah bi tem tau kasi di sur ta ko be ni pernah na lumaya ni lumaya mah langsung shout out yo Sidor Sedam pesa wana campung ta ora ada DM ko shout out untuk rapper pernah orang stam mi dang lem na so pernah dang pernah kerpa yang like let shout out kecil man yo timin aku na dan check kan link syurok gitu shout out da in descriptions dan support ki as an artist support gi rap gi antara ab gi sur gi antara ter hije kepan nabi dalam ter ni kan charge tak ngani podcast emang ai pipat ada kok ni podcast yo video perform market dan antara da em ro je pun manage phang cipher dan antara tu antara ni dah okay let's start happy hari ni podcast em lang itu Kit Prince Seri ngay là trên em các introduce the board thì mero sur là the board ni batuk bagi YouTube cari dia ya bagi em hai sur pernah dan he's one of the best man from Prague dan tada picture kan gigi sur yang yang pusnya lah check kan gigi support no em YouTube channel yang ola em no dan tada support no dan tada tu tada ni je pan tapi tada chao lai sekemat Kit introduce si kita Tôi bertujuh yang atau Kit B. Prince Seri dengar contoh mukla norep sedang urwai kamu Asnam chua 12 like มันก็จะกว่ากูดีในภาคว่าได้ organize กับวิก
cái channel mau ya the organize cái competition the Coder Entertainment Studio đó mau organize cái competition một cái open man yang open seluruh mewah cuma tang cái tu competition yang bah bon ni một cái artist terwah lagi tang tin ni na ban tim sen seluruh lagi teman kami no mik pan ni tu terwah ni một cái open man yang cuma tang Kami experience lagi, your experience itu na you tengok. tau penman ni ngawur wah itu temot yo piam tuan sah wa amai một wipu artist là một nó và một em cái chứng trăng hầm xe ô bầu cho cái thằng chứng chấp raแต่ใช้เวียนแหละหมดใจวิชิมันแต่หมดก็ประทายแหละติบมันติบประทายแต่หมดอีแหละหมดยาวศพหมดเนาะแต่เต้นbisaแต่มันakan tu cuma man tu man ketuga di dalam video beda. Wireless dalam tu nang. Harga second round kelah. Harus kan. Dah delay dah recording sah. Itu. Kama penting rai pi ba ukit ta nong ruai benar. Vi le manu ta engineer pernah produce. Producer le manu sound engineer le manu ta isu yang de le pernah le. Ta buat sen da produce pernah produce. Record le pernah record hi. Spot emma kalau kita ingin tak kita yap dia mau satu lagi cái là một cái chắc một cái số lại dần đôi bằng như ở điểm class về cái chắc không có một cái đem sẽ rồi số làm cái hát competition này rồi mình phải si không làm tự số mình xem một một ít số một thời mình mê itu ngala poi berkat mau mi tu so jin sket chana bit na tu te sao suk tu mi am tu na mình cam te sa một và sao suk một hay jin sket một MV so một perform sa haga tu competition te sao suk lagi sa te rai kan de am tu một sao suk record lagi Tapi kami biang ke watch editing ke lah, kami biang, kami cakap orang dah. Kamu cakap ni mau buat scene we plan ni, we buat plan minang, ang buat plan. Biasa. Jadi plan kecak buat perlu kan, buat am laki no. Jadi plan, menjadi mankam lah, menjadi plan. Kejak teman dah apa yang kita sorang, saya modnya mod dah hoy, lek saya na, untuk awasnya buat ke gua. Emi ban shoot video gila ban thiệt cái nga từ một ông ban thiệt cái một cái tủ ra để một đấy từ bữa từ một mấy ông là qua phía từ một yang hiểu để biang cái xem ra bên miệt cái sao rồi còn watch lại đấy đi sao Tada me ske kami kama tu pan bro me kami ruam ske me rebom hai bro pan di sumna no em hai ni dat em tu wan ha edit video ngala na vlog isa me ruwa je so mana wa man kama collaboration na me gitu ni ruwa la me man hadu kan ni adalah tim man gaji ga man go sa sub tu mina ha ga jing me wan gua resnya me kau no ruwa man organi tak sekira tu ti yo ngana yêu nhau sụp đổ từ một ngày một độ tăng ở ngoài mà một độ tăng ở ngoài một ngày thăng một ngoài cầm chỉ film thì bạn trao sụp ở ngoài cầm cái playback xuống mà ông cái một trao sụp ở ngoài cầm chỉ film chỉ rõ đó thì mình đã em mình kêu là bàn thiệt này em kêu là phá ngoài này ngoài đó tao để bàn thiệt đi để nhau cái số emแต่มีlại cái bro qua ki sura ki wada tang ruai napa mi plek chang sup pai ki teu wada kwa ki te to le ke mana ni pha la da ang byang le ki dai bien le mo among chimpor ri bien le the ferry dar le der kom sa the ferry dar le te mo le bi dai tu sa ki le bi dai tu da on fer yo chang sup ro to mo kejak ma kam to hai ni than glok da to mo da mo kibro lại đập bồn này có phạ có tiếp đó đập bồn có phạ lại em thế cái này thân đi vô bị đập một kibro cái này đập bồn đôi shoot music video vậy đi vô bị film này phạ cầm mong lấy tu lại cái chắc một cô đang mỹ nòng đó thì chưa sao
แต่หมดเสียงสุกทันกันนี่ซะหมดเสียงสุกแต่หมดเอามาอีเตจึงทางงานหมดกระจักป่วยแบบก่อนกันจบมา Tetapi kita kama kama shout out yo cik mang. Man ye gibru gi bom tip la teman aban gi suru teman la snafi gibru ko chana music video le negi in any film mo kam dong ko man ka to norwa as a playback singer ta la ko an la gi film bi him gi suru o la ye bi contact se o ye bi dau bu gi link yang oro Instagram everything na bu e te bi check an gi te la ko bi contact o la phi ki man ga link ha description na bu e dan support him as an artist dan tala la kwa fi la music video yi gisur gam ola gi happy gi waji la ta kwa shout out ke na hado kan ni na hado la ome la asnam ko tur landa la asnam la lan ha ni ruti wa man ki project na gi udah la na gi bi nya kan di project ki boleh buat ipo orang sang temot mana yang tu na ki lembekla kisur ki wada penmiet teman kat kam man kan ni tan mai kat san art kau udah penmi aku dah penmi te ki wa kau kita ki wa mai tu la memmi je memonผมจูเลยช่วยทันแต่หมดดังกับบองดังจริงแล้วที่ดังโคสตูดิโอยี่ไปแต่ละแต่หมดkisur ki wada ada le atau mut kam tadi si ar power contoh dia bagi power tele melakan sinem sikit tu stam lai nganu le bora chat pernah le mana si lembekla kata stand ma si snam ni amai bagi snam na amai snam biasa kom na dia mut man produce dengan mut dari snam ada produce ada record ada chat apa ajaแต่หมดกับนี่มันอาร์ตอาร์ติสนะแต่มันมีปีเรื่องอยู่กว่ามีdream ยังมีตัวcollab นะ collaboration buat ambil collaboration mau you artis lagi ke artisนะ kan tu efek artis ni man pernah lah kar miu ang ngai teo miu ang ma ni pha một ma om tiếp sau ang ngai te na wa Sana man kita cengkeli man makeli man ang man mudur mari opportunity na kata mudur ya opportunity ni like collaboration na mudur kam waji na artis man who's your dream na wa kwa hami na miu ang ngai mem ngai te mem pa wa mi je la ni pha bon gi ma bon gi ni ma gi rapper bon gi wa ta kalap si ma ite gi gam ni gi berwa gam ngal bon buồn của bạn tao ông chú yên em chú dạo qua thì phải từng ngày chỉ nong làm cho conแต่ผมเมียดเลยกอดกี่กรัมถูกแอมมีกอดอันถูกเขาฟัวนี่แหละมันได้ดินกาก็ไว้สมังก่อนมันแพ้เลยคุณลิติใช่แต่หมดบัวนี้กี่ยี่ว่าหมดกี่ว่าปานกลับงานนี่งานแหละแอมมีตามหมดในโรงพยาบาลหมดว่าจะงานชิลองวะมีแต่ผมมีเป็นแบบใช่น่ากี่แหละได้แบบน้องงานแล้วมีแบบสกี้แบบใช่นี่หมดkini dia nang rak pernah lah dia udah duna gina saya ini sih so buat nami mungkin rapper rap kan ni pesan dari rapper sudah mi tidak buat kamu artis nang kini kencing macam kami nah yang ini nah tidak producer lyrics as an artist as a producer as a sound engineer tajatnya itu betul lah lo sedang dokon abi mah betul ya iya ni pak ada long dari kejar ni pak mencua dah mod mah aku mesti ngamen terang aja sekian entah mana mod nanti terang mana kau norway sah mencua ruai tak mod dari ruai kamu tu dari bawah New Year habis ya lebih korek gila viral terasa terway kamu tu kami mut manusia mut bahaya tu mut cuaca do jo ilek bang hasa man dah ruai kamu tu siang suku manusia suku bro tu mut emsen kita manusia pada kami nyamtre terusnya berwa senang terdapat ruai
มันพระรวยกี่ยังตุยสุด subscribe สุดมีว่าเละdengan لهชวาdengan lah siang sok itu rumah tu itu lagi perlu senyawi tepat ituแต่มันมันยังหมดวงมันนอร์ว่าหมดแล้วkitaหมดtepat bagi perlu lah siang sokไปแต่กู practice หมดsiang sok practice หมดsiang sok ปลายจะหมดให้สุดsiang sok ปลายจะหมดให้สุดไปซะหมดแล้วดูituหมดมันเอาดูอันนี้มันนอร์ว่าจริงๆกี่ว่าชะมาตาให้por một cái ba dàn sưu còn dấu ập dia voice dia voice một cái man ga một hama studio dàn sưu còn sưu pemixer lembang lại một dàn sưu pemixer ya tiếp cái bro dàn này sưu itu sa staging một di bon hai cái chính hai là ang bon cái chính một cầm ông một man nor qua đấy bon hai cái chính hai bulan mà duki hab practice nene ten macam hawa sok biar kita horwai bi dang em gigi mai kibru norot ke lambe teledap itu teman sang thok betul bos bon set mon men dang tiben ni jeng berkat teman kelam di program tu mon telat nah em ke saya praktis amat biar mod em sabi ni lah sah. Mon em berkat mod yang ada dalam di sini. Untuk ada gitu ya sah. Hampir gitu teman untuk di sini. Macam kom sah. Amal ada penjag itu teman dekut dia. Tam ada penjag dia ko bin teman dak. Kijing tan no. Bona. Ham tam kan di sini bon untuk ibu di sini no. Lalu em pikir sab la klambing. Buku ke. Ham tam sini kan no. Buku ke. Baiklah om buku teman Ruai mixer bibi teman. Dah ini baik sah. Mai kam tam hai sur kan ma. Hai sur betul dah. Kama mah episode maiแต่มันepisode dah om bai dah kelam base pang kita hai lah tau. Man gi Bruce ini man hai thao kuin man hai jing ang no di sini man pen hiat lagi nah. Dia tu nak di sini. Kalau makan ni dia di artis yang berbon gitu nah. Ni tambah lagi support lah berbon support lah ni. Yang mindset kita orang em ni mana yang benar nak berga. Atau kecak kamu kaji sur mau mah. Berbon mah artis uang, berbon mah beruang atau apa tsunami segi buat atau benji nah. Tahu satu ini tahu benji di sur. Tahu satu lagi nah. Tahu mau di konten rai lah muda. Ni rai mah hawi orang konten nah. Tahu mod kami mod artis mah. Kecak nam một cái đang vô cái VR thì một đang share cái cái lại đang ý bảy tỷ chừng một cái một chiếc sim á cái lại một em bảy tỷ chừng nhà vào đây bây giờ nè tao hết điên một nó đi chừng nhà ayo mi kami itu ni memes nong kami itu wisna memes itu wisna memes man kami promotion na promote kia kan man unity memes sebut ni bro timeti sul nong tambah yo event walat to itu bro wisna memes kudu to kom yo man dalat na dalat kan nah ada yo nah itu em yo em bên này mà đấy bên đấy công hiệu của mình làm cái thứ mà dalat kan nah tu ram ong ni ka talent tu na ong am ni na talent teman ni gitu ke senam bim seman dei ni bim siwat man ngam itu teman man lai ten da mod ma kiwa em jing trang nam sen ruwa mod mi sorry em go be nang ten berkata kata dam tapi ya tak na le stam da nang kra stam mod be ni msang thok na aman hidup cia dok dem itu tama mana pelaj gede berubah juga itu aman kita asin kan aman tak teman mod kam jesi lah mod kejak mod sedang kita apa kah kita apa kah Maybe namun kan dia berbuat ni positive feedback nah negatif itu kalau ada mesin ni siapa sekiman atau yang mesin ini bro yang ini leleng tu banyak sang tu banyak thì tôi lên một đám bánh gì vậy, lạc tiền thì tôi sẽ buôn hả, tôi vẫn cái miếng sợi dâu thì tôi và mình tu bánh gì lắm, mình yêu kiểu mình nuôi bánh, chỉ là cái này ở đây rồi cái tôi ibu yang mình tu bánh yêu vậy thì asap mà, beda lagi nih tu tis beda lagi nih, mau di buôn bánh bạ, hôm nay thì chọn suy công buôn,
chắc cái đi mặt personal mà cái này mình cái này mình rap cái này as an artist mình kan hebat kan yang mình cái này mình chỉ mình career mình just be like this boy Just like a business. saya mình chỉ mình career mình còn đâu là mà thế này mình bảo được bốn đời mình còn đâu nữa kejak mau itu karena mod da anjing terang mod da penman ya mod ini lah mod kuat man ngam karier ya nah sang thu mod kejak em baik itu ya nah telah di pesan fokus ini baik yung tidak kurang so Tên này. itu sah Nhưng mà dùng cách đi ngào với chú này mình init là mình lockdown mà. Terus sekarang ibu ben pay attention lah gini YouTubers yang ini lah. Man tak ada YouTubers man ada music lah nah. nah Istilah tu man listen lah man. Lada bang ni dong bang. Man dah ben aku bro check nah. Tak ada kamu mencuba teman lada bang sun kan bang lah. Lain bro patam. Benar kan nah. Teman kan ni teman darab ben gini nah. Darab ben ke pay attention teman. Dari jitan fokus benang. Teman man yo tu man cenai ga ta ulti nah. Teman ten chong is man sa. Kami artis. Bốn trên là một em chạy artist nó một tân mỹ xuất thì là sao bóng mà mình xuất một tụi nó hạt đến một bên này thế này snack cái đều khá em khám xúc dem bên đây tôi là một cái bro thao em xin cái tụi nó thuận cái rồi cái một sbai này tụi talent em bốn sen chỉ là bây giờ với lại bốn sen cái bro thao một focus cái tụi talent nó là bật cả xoài được quay xa cái đấy nè em bỏ mẹ nó tem si sini ya sebenarnya talent nah Kita bapak tu tuan kita tu capo saya gukut ke ni ga kasih dah. Kuat kulit tinggali me galas tinggali man pang dan end user project berapa mit me ni nah. Yo advertise me ni orang benar tip si fans dia me. Jiw yang gini. Ami ki project wa mod isor dau mia mod da shoot mod da boleh dari musik video ya te itu isor seperti mod ma daya swau na shan ba langstang no itu isor sama mod ki boleh na mod kam tu kita boleh kam tu tek na itu perlu punya tu isor na itu video dah ya swau luôn naแต่มันแพร่ใช่ไหมจารีกันแล้วจารีเรียกจารีหมดอิสระกันแล้วทั้งหมดอีเตมีเลยใจมีเลยหมดยังบรูบอนนี่ยังบรูเลยjualเลยนะใช่ kita lagi musik video biasa jiwa lagi gitu ki amat jadi background musik dalam tu leh nên là sungai đấy cảm thấy sao tahu mà một cảm thấy một tao nghe một cảm thấy sao một quạ gạo vẹo vậy nó giật thếแต่มันแต่ใช่มันเอ็มมีแต่กี่ยองงาเลยเอ็มมีคิดว่าดาวเลยแต่มันบ่นี่โปรเจกต์กี่หมดเอาชุดทั้งหมดที่เต็ดโปรว่ามีไว้วิสุรพลาลักษณ์อีหมดงานเขาโน้ตไว้มาหมดบอนเซนกิจิงกิลีนะมีกี่นี่กี่วิธีบ้านนี่กี่โปรแต่มันชอบสุกรัวลักษณ์ไปnah, ti kan darwa imut entah tu ne mi ya baik. Tapi hai election darwa mon kibru man snya suki hai bro na. Darwa bro ra nam entah ni baik tu ne darwa itu. Mon saya tu berkelai bro itu ne mon ti tu mon ita bagi tat bro. Mon ilau song baik tu snya kot na. bốn xin cái bro một trên đi nó hám mình rất mất xoa nè chắc betul wah yung kat betul pernah pun hai lap song te bersama tu berkelab hai bro tu orang ini tu maya cemaya no kan tapi tim ni memang raw ya dia on time na yang time tu bi tak na Mana ada ibu up na man yo go relate. Entah. Man sai tok lagi sikit lah nah. Bon bang te lau nó chỉ là maya cemaya te sai để phải kan yang pernah nó mà đi ram đi video nó dính chất quá nè nghi lirik ski tak boleh ada kantin lah pernah aduna te tuan Rex nak jinjat tinjam thì lâu sau rồi thì rằng rất là kantin cái này thì mình chua mà mình chua đang đang ruai thì mình đây còn thợ sức sản xuất bài mi thì mình ý cái tiền để mình đang dọn hay cái tiền là
Kat kam kau mana kat ni no. Terus jam tu dia tak. Ha tak sen tak jujur baik. Jujur baik. Cuk mà hà đôi y là mà tên à của được làm là y là cuk nè. Lepas itu kita nah kita mesti nomor kita pinjau bagi gantian tu. Tapi yang penting ni deh. Nanti na. Ha thọ được cái gì? Itu juga kuat ini nomor ha boleh lagi thọ. Chẳng hạn học tiết sẽ để phát thuật ở gibi một thợ loại nào tu. Cho tao tu mày ta chao pun kun mày gan ni podcast ni ta yo. E ga vi ga jing perform no market. Dah, tak nah. Let's enjoy the time. Ma. Trocang pohanga kam kik chat sngi Nei wonu yo aki Itu imaya Iyong pa Trang ona mensin hanga Kamun maai Uyo oke yutba Yaitu imaya Iyong pa Imaya wa sakya wa ona pa Hampen sanut yanga Yau lai one pisalang Cho thia wa chong ya pa wa kin mo Ye dur yong pa wa kwa a uyo wa maya wa maya Ikentin iyong pa Pensa not kiyanga Kat menuma ai sakyat Uyo oki hanga Chach ngai na pa Chawum yo yo uchin na Iman sin yo nga Wa trang ya pa Wa maya Wa maya Dawan Haman sin iyong nga wa trang ya pa Hai ba kam snap itu perform no market kit bi prinsari ta snap fi garut kencai studio ko ta itu to idimo snap live performing o ta la kwa bi snap studio version gi o than da check ki channel gi o la bo ha description de story o la bo gi ene ta da do ta ni de point ne chu kut kri podcast ta announcement ko ong ip Jepang cipher mem de him rapper si ta mem de him rapper si mem de pediang ni ha la ta da kun da debiga ko turang sa se video shooting They down there man the kango to invitation to say but man kango it's close the that ko chim ma ko ong ma pi the also stay tuned the jen mi ko to cipher will in first ever pna cipher ngai jen no ngai se kam jen the man the jen mi ko to the maybe soon maybe this month or maybe first week of December the do after ni pe ba pukut mai ga ni podcast ni thank you so much for watching and also thank you so much for everything and then support Kid B Prince Sari and also thank you so much for coming. Kulis bermalam mah. Ta, with that we end this podcast. So thank you and peace out.